Ja sam Tatjana Bosanac i dobrodošli u video format kompanije Jason, gde ću vam predstaviti nove modele sunčanih naočara Jimmy Choo brenda koji je postao ekskluzivno dostupan i kod nas. Jason tim i ja smo pažljivo odabrali modele iz prve kolekcije Jimmy Choo sa Essilor Luxotticom i ja ću izdvojiti nekoliko podataka šta je to interesantno u novoj kolekciji, šta je to što je čini jedinstvenom, nešto malo o istoriji brenda i izdvojila sam ovde nekoliko modela koji su se meni učinili kao pravi favoriti za ovo leto. Rođen početkom 90-ih, Jimmy Choo je globalan luksuzni brend sa sjajnim osjećajem za glamur, vedrog, razigranog duha. Interesantan podatak je da je kreativna direktorka Sandra Choi od samog početka sa brendom. Prva radnja otvorena je u Londonu 96. godine, ekspanziju na američko tržište kreću otvaranjem prve radnje u Njujorku 98. godine. Brend je sinonim za luksuz, glamur, tako da ga često nose slavne ličnosti i možemo ga videti i na crvenom tepihu. Brend postaje deo Essilor Luxottica 2023. godine. Segment Crystal Drop, kristalna kapljica, inspirisan je dugom istorijom brenda. Ručno rađeni kristali pažljivo su naneti na ove modele koji su zaista jedinstveni, predivni, glamurozni. Probat ću da vidite kako mi stoji. Na samoj drškici na ovom modelu se nalaze kristali u obliku kapljice. Drugi model koji sam izdvojila iz istog segmenta je nešto malo diskretniji i suptilniji zato što se kristali nalaze na samoj drškici gore i nalaze se na okvirima. Ovaj model posebno mi se dopao zbog ove nežno mlečno-bele boje u kombinaciji sa svetlim sočevima. Ono što je zanimljivo jeste da je prva kolekcija Jimmy Choo sa Essilor Luxotticom napravljena od reciklirajućeg acetata ukombinovanog sa bio-najlonskim sočevima. Pored toga, u ponudi se mogu naći i modeli od tankog i udobnog metala. Elegantna jednostavnost zauzima centralno mesto u priči Jimmy Choo Wrapped. Ovaj segment karakterističan je po prepletenim inicijalima sa zakrivljenim ivicama. Odabrala sam na izgled klasičan i jednostavan, ali zapravo predivan Havana, mačkasti oblik, koji je specifičan po drškicama koje se stanjuju pri krajevima. Složit ćete se da je ovo jedan od favorita iz nove Jimmy Choo kolekcije, definitivno jedan od mojih koje bih nosila svaki dan. Unikatni detalji poput kristala, perli, dijamanata i JC monograma mogu se videti na svim proizvodima ovog luksuznog brenda, uključujući i naočare. U segmentu Jimmy Choo Magnified nalaze se moderni oblici, žive boje i metalni ukrasi. Oličenje ovog segmenta je glamur, samopouzdanje i smelost. Odabrala sam jedan model baš u takvoj plavoj boji, specifičan i interesantan po logu koji se nalazi na samoj drškici i ako možete da vidite, mrvicu izviruje sa donje strane. Sočeva su gradirana, a još jedna stvar koja me privukla kod ovog modela jeste što je blago mačkast, a opet zaobljen. Iskreno mislim da je jako lepo pristaje mom obliku lica. Ovaj luksuzni brend je među prvima doneo cipele i tašne u Hollywood. Često smo u seriji Seksi grad mogli da vidimo da je Carrie Bradshaw birala baš Jimmy Choo cipele. Dugu istoriju saradnje brend je imao sa raznim svetskim zvezdama, uključujući Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gisele Bündchen i drugima. Poslednji segment inspirisan je dragocenim dijamantima. Stavit ću ovaj predivan Havana model da možete odmah da vidite kako mi stoji. Zasečen je u samom frontu, tako podsjeća na različite aspekte dijamanta. Ima nitne koje se nalaze na samoj drškici i u samim uglovima okvira. Nadam se da ste uživali u predstavljanju nove Jimmy Choo kolekcije. Ja svakako jesam i verujte mi nije bilo lako da se izdvoji nekoliko modela u ovoj kolekciji koja je zaista impozantna. Verujem da će ljubitelji Jimmy Choo cipela naći svoje favorite, a mi čekamo da nam pišete u komentarima ispod koji su to.